Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Tuya, talaga ka di ako kwakaw na ito cellphone mo? Inted ko lang arod kan. Apay ayada magampay laan. Amangan nga minog babawi ka ah. Saan? Apay ko mangagbabawi ah. Sa pa'y nagmayat na ito'y impadawat mo a cellphone mo. Naglaka pag-text kan pagtawag. Kukam daytan. Jakon sublyon pay. Ay na, ay nagmayatin tuyang. Wow. Ay unay kataragsak mon anaadaan iti cellphone. Una, ta nakita gayam da ito'y number ni kumpare ngaynteng. At dapay gayam number dito'y ni Kwaraw. Kompleto. At dalod na da ito'y. Ada, linudaksak ba ngintad ko kan ka? Ay na, ay nagmayatin tuyang. Nagmayatin. Na, sa dino ngay ti papanam. Padasig man nga awagan ni kumpare ngaynteng. Hello! 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 Na, apay ngay. Saan naman at sungbatan ti awag ka? Hello, pare! Hello! Ay, saan mo nga usarin? Ayan na ito, asilpan. Hello! Hello? Ay, sigamad gayam ko, arag. Nay, sigamad ti simong bat. Unak ani uncle mau. Kita mo dyan number nga awagam nga main. Kahit kumusta nga ikwarag? Ha? Apa ako mo kumustahin nak? Kat kasangsango nak lang dito waiting sida pag istambayan mi kadagiti tanod ka. Makikita ka nga raw, kwarag. Ay, nagmayat gayam ti, da cellphone na. Ay, di mo sayangin day talod mau. Apay, maibaws. Una, maibus ano awagan nak. Ah, kasta gayam. Sige, kwarag. Bay nga rudeng. Idapam kit dita cellphone mau tag sangsango ta. Enteng, sung batang manday ta cellphone mo. Itay-pay lang agri-ring. Ay, sino da ito ay hello. Hello, pare. Na, Di kumpare mabadong da ito'y. Kumusta ngay? ay, okay lang ako. Apay ang nakaawag ka? Kumustahin ka lang, mit pare. Na, mabalin ka mat, pumasyar dito'y balay ta asidag. Awagan nakpay lang. Isupay tilod mo. Nagmayat gayam pare, tiada cellphone na. Mayat ano, usaram itirumbang apakausaran na. Ada pa ibagam. Ay, damagag lang pare, no niya tisidan niyaw. Ada talang ti damagam. Kung damagag pa, no, nagdigos ka. Ay, tiladam damagam. Sayang tilod. Hello? 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 Asino ti awagam tataba daw. Sika, kwaraw. Anya? Hello? Hoy, ibagam latanuan niya ti kayat mo nga ibaga. Ha? Agsangsango talang arudan. Kaya't kung arod ti awag, kwaraw. Hello? Aya. Sige man langan. Hello! Ni tata mabadong da ito, kwaraw. Wine, amaw. Dumawat ako maititarakin mo amanaw. Tamakasidsidak iti tinula. Hello? Naglalaing amon ngay. Apay adawatam titarakan ko amanaw. Sige, agawid kan. Utang ka kwaraw. Sige, 450 timay sa amanaw. Badong! Badong! Ayan mau! Wan pare! Umaya ka dagos ni tayan mau! Wan pare! Na, Awan! kasarsaritan. Asino nga taapari Wait, day wala di lang, akasarsaritan na. Wan pare! Umaya kaon! Ay, papadam! Ha? Ay, di talang. Ayan ni kumparik. Agawid ka dagos ah. Wayne!
Mabitak lain. Kunak man nun ni uncle ko akong parim ti pangituludakan ka, tatabadaw. Ay saan ko araw. Ano ti kumparik? Nanipon din na danak iti silpaon. Imadong ti kumparik sika. Sa dino nga ro ti pangituludakan ka. Jay kumparik iti ilay. Agkikita kami kanukay. Basta ka day. Sige, itulog ka nga ro ti jay ilay. Kwaraog, nangitulod am kin ni Tata Badong Mao. Jay ilay. Apay aya. Ay, nasaan mo tin anagaw-awayd? Anya? Awagak kumano sa dino ti ayan na. Ngam awan mo't silpon kaw. Bayam. Siya kunti mangawag. Ay, isigi man nga ron ko araw. Tanay talaga madanagan akaw. Sige, taikul ko. Ha? Oh, agriringan. Hello. Ayan mo ka na, tatabadaw. Sino ti mang damdamag? Ninanatuyang adda dito yung abay ka. Ibagam nga dak ditoy. Ay, kwaraw, damagam man no kaano nga agaway. Kaano ka kano nga agaway? Agawid ak tulad ta ka day. Sige. Bye. Hello! Inidap na matanana. Ah, Di na imbaga no sa dino ti ayan na. anya? Agawid tulat ta kanaon. Hangam, madlaw anabartay. Rumbang ngamin, ano adda silpon ni Badong Mao? Adamat ko masilpon mo. Ay, agbabawi ak nga ron anang ted kan kwa na iti cellphone ko maray. Tanay, tila pa kadandanunan nan. Ay adda gayam silpon na. Kan imma doon ti kumpari na, maray. Kasta talaga, marituyang. Ay, awan mo't nga ron cellphone ko apang kunta ka kan kwa na. Ay kat, gumatang ka iti paraken ka. Tapno anya. Tapno awagan kan teksandak dagiti nakautangak. Ay namaray, nagrigat ti sumungbat ka dagiti agsingsingay. Enteng, apay ngay, asaan mo ten nga umay ni kumparim abadong dito balay? Masadot siguro na. Kanayon ba't nga umawag? Isuday ta kasarsaritam di ta silpon mo. Ay, tila madamdamag na. Makauma pa ikit din. Ay kat, ano usam akasarita Na, ay, sumanan ti umawawag. Sungbata mun Awan mo la importante nga bagana. Ay, sungbatam, tapno awan makungkunana. Sige. Hello, paray. Parinteng. Apay manan? Umutang ako mapare. Anya? Umutang ako na. Ay, awan maipautang ko. Italay nga umutang ako pare. Basta pati bagam. Ay, an mo ayat ti kwarta? Ipa-hospital ko nga rin nito yung kaw. Ano ni Marituyang? Ay, agsaksakit pare. Hindi pa na minsan nalawas. Apay, adi mo pa ilampan iji ospital. Iso nga rin nga umutang akin ka pare. Tamapan ko ipa-hospital. Unang magngawan kwartam. Manuti ka sa pulam. Agwalwalis mat ni Marito yang dita arubayan ti balayda. Trabaho na amin antay. Intun madamdama. Mapanmangayo da ita. Kalpasan na. Iwayway na jinuang da. Kunak man no agsakit. Nagkunamot nga agsakay. Ni pare ba daw? Imawag ka ni Enteng. Imutang iti kwarta, tayo hospital na kanaw ni Marituyang. Kung kunana lang nga tap no makautang. Anya? Inaldaw ngamin na pumanaw ni Tata ba daw. Inasarsarakan dagiti ko kumpari na ijay ilay. Wenno ka dagiti ka bangibang a barangay. Ay, naglukon no kasta? Nagtatakaw dungaw. Na, anya nga agtatakaw asasawon mat. Adag tok-tok-tok. Iso nga ikalukatan tiri daw. Ha? Rabrabi nga dagtok-tok-tok. Amangan no umay agpatulaw. Ala, ingkan Disturbo. Saan lata makontak ti silpon ni Tata ba daw? Ay, bayamon ko arog. Di mo awagan, tamapantay langan birukan. Ang rabi ahin. Kababain ka ni Marituyang. Saan ang makatal na? Aging ka iti saan nga agawid ni Pare Badong. Sige, intang haruday.
Angkang, dahil man ni tata ba daw? Nakaidamot iti igit ti kalsada. Unang kang. Isarding mo ti tricycle mo. Tailugan ta. Hop, Ibaglangin tasan adag iti managdakdakes at tao ti nakakita ka ni pare ba daw nga nakaida iti igit ti kalsada. Ay, una yan ni Pari Badong. Siguradaw, agsakit man ang ti ulo ni Nana Tuyang. Kanayon mo't arumwar nga minan idada cellphone na. Kas tangarutin ako na ni Nana Tuyang. Una yan ti aramid ni Pari Badong. Saan ka nung amin asumarsar dang dagiti umawawag kan kuana? Bigat, aldaw, kan malam nga dalata umawawag iti silpon na. Ti solusyon day ta. Alaanan ni Marituyang jay cellphone. Kat dinan isublay kan ni Pari Badong. Imbag no kayat ni pare ba daw. Saan gaya manasayat nga gigamit iti silpon ni tata ba daw? Isu nga rod, anasayat no alaanan ni Marituyang ti cellphone. Ayan na di cellphone ko nga ito yan. Inalakaw, jakon itadkan ka. Ha? Apay ngay. Awan gayam disiplina mga cellphone. Sige, kukuha man. May mayat no awan cellphone mo. Awan pa'y gastos. Wain, kukuha lang. Pulos asaan mon amabalin nga igamanday to'y cellphone. Wain, amaw. Kukuha lang. Hello? Iderom ka, no saan ka ngagbayad iti utang mo allowed? Ah, bakla man. Ay, kwa, saan asyak ni Badaw? Asawa na ka ni Badungan niya. Hoy, naskin ngagbayad ni Badong iti utang na allowed. Mano ay alaw ti utang na kan ka? Million allowed. Anya! Iso a pinaayaban kayo nga agasawa. Tanagado ti may nagreklamo dito'y barangay hall. Day, apay kapitan. Anya man ang tibasol may kin ni Badong ka. Nagadugayam ti utang ni pare Badong. Ay, si kantumot nga min, salbag kalaklakayan. Apay akidagin na nga ito yan. Ay, kinapudno na kapitan. Inuras nga da umawag nga agsingayr. Nagtiksak pa'y gayam. Ha? Nag-text ka, paray? Basahin niyaw. Ay, basahan mo na ito yan. Kababain ka ni Parinteng. Sige. Agbayad kan pare Badong iti utang mo kanya. Ha? Uray ni kapitan, inutang ang pay. Ay, naminsan lang, mate. Ay, kapitan, adda pagmalum dita. Ha? Buludak man pay, tamalmalwak ni Badong. Ha? Ay, unay kan ayata tabadong. Tadi mo madisiplinaan tabagim. Ala, agbayad ka kadagiti utang mo. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.